Mwaramutse neza nshuti mukunda kandi mukomeje kubana natwe hano kuri Hagume TV muherereye mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Tubifurije igitondo cyiza kandi turizera ko impera z'icyumweru zikomeje kugenda neza ndetse n'abakomeje ibirori bya Noheli mukomeze muryoherwe. Mube hafi rero, uyu ni wa mwanya tugarutse kubagezaho amakuru agezweho muri iki gitondo cya tariki ya 27 Ukuboza 2025. Turakurikira kubana natwe kugeza ku musozo w'aya makuru kugira ngo tukugezeho amakuru y'akababaro, inkuru y'incamugongo kuri polisi y'u Rwanda ndetse na sosiyete nyarwanda muri rusange. Wakwibaza uti byagenze bite muri polisi? Turahakubereye, wowe gumana natwe ntujye kure, turaje tukugezeho inkuru yose y'uko byagenze. Turagusaba ngo ubane natwe kugeza ku musozo w'aya makuru. Wowe utarakanda kuri subscribe, urebe ahantu hari akazogera ugakandaho kugira ngo winjire mu mubare w'abantu baba ba mbere babona amakuru n'ibiganiro tukugezaho. Kandi gukanda kuri comment, share ndetse na like ugasangiza abantu babiri cyangwa se barenzeho nabyo bari ingenzi kuko bidutera umwete kandi bitugaragariza ko ukunda ndetse ukurikirana ibiganiro n'amakuru tukugezaho. Turagusaba gukomeza kudukurikira kugeza ku musozo w'aya makuru kuko duhari ku bwawe kugira ngo tukugezeho amakuru agezweho hirya no hino kandi ku gihe, 5 kuri 5. Mu karere ka Kayonza, moto yagonze umupolisi wari uri mu kazi bimuviramo kuhasiga ubuzima. Mu karere ka Kayonza, umupolisi wari mu kazi yagonzwe n'uwari utwaye moto ahasiga ubuzima. Nyakwigendera yari amaze igihe gito yinjiye mu mwuga w'igipolisi. Iyi mpanuka ya moto yatwaye ubuzima bw'umupolisi wari mu kazi yabereye mu muhanda w'igitaka wa Buhabwa uherereye mu murenge wa Murundi, akarere ka Kayonza. Ahagana saa 7 z'ijoro ryo ku tariki ya 25 Ukuboza 2025 mu ijoro rya Noheli nibwo iyi mpanuka yabaye. Bamwe mu bo mu muryango wa nyakwigendera Habugusenga John badutangarije ko nyakwigendera na mugenzi we bari mu kazi ko kubungabunga umutekano. Mu masaha nijoro umumotari aturuka inyuma ahetse umugenzi aramugonga ahita yitura hasi bimuviramo urupfu. Umwe muri bo yagize ati abatabaye bahise bamujyana kwa muganga basanga yaviriye imbere kuko urubavu n'umusaya byari byangiritse cyane bikomeye. Akavuga ko mu makuru bahawe yemeza ko umumotari n'uwo yari ahetse bombi bari basinze ndetse ko na motari yakomeretse akaba arwariye kwa muganga. Yavuze ko uyu nyakwigendera PC Habugusenga bamujyanye mu bitaro by'Umwami Faisal agihumeka ariko arembye cyane bikarangira avuye mu mubiri kuri uyu wa gatanu tariki ya 26 Ukuboza muri uyu mwaka. Ubwo twavuganaga n'umupolisi cyangwa se umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba SP Hamduni Twizeyimana yavuze ko nta makuru arambuye y'uru rupfu rw'uyu mupolisi yari yakabonye, ariko atwemerera ko araza gukurikirana akaduha amakuru y'uko iyi mpanuka byagenze. Yagize ati ntabwo ndamenya amakuru mu buryo bwimbitse, amakuru naboneka ndayabagezaho. Nyakwigendera PC Habugusenga John yari afite imyaka 21 y'amavuko, akaba ari mu mubare w'urubyiruko 1900 ruherutse kwinjizwa muri polisi y'igihugu cy'u Rwanda mu minsi mike ishize. Yakomokaga mu mudugudu wa Kibirizi, akagari ka Rwotso, umurenge wa Kibirizi ho mu karere ka Nyanza.
abo mu muryango we bavuga ko umurambo uri mu buruhukiro bw'ibitaro by'umwami Faisal. Ngayo nguko rero iby'iyi nkuru ibabaje, inkuru mbi, inkuru y'incamugongo. Hano kuri Hagume TV twihanganishije umuryango mugari wa nyakwigendera Habugusenga John ndetse n'igihugu muri rusange, kuko twabuze umuntu w'ingirakamaro. Kandi nyakwigendera Imana imwakire mu bayo, akomeze aruhukire mu mahoro yayo. Turabashimiye rero ko mwadutije umwanya wanyu mukadutega amatwi kuva dutangiye kugeza ku musozo w'aya makuru. Mukomeze kubana natwe nk'uko bisanzwe hano kuri Hagume TV. Turabizeza kujya dukomeza kubagezaho amakuru agezweho hirya no hino ku isi ndetse no mu Rwanda 5 kuri 5. Kandi mukomeze mudushyigikire nk'uko musanzwe mubigenza, mukanda kuri subscribe, cyane cyane wowe ugeze ahangaha bwa mbere, urebe hari akazogera ukandeho nawe winjire mu mubare w'abantu babona amakuru ndetse n'ibiganiro dushyira kuri iyi channel yacu ndetse yanyu bwa mbere. Kudusangiza ibitekerezo byanyu, gukanda like ndetse na share, ugasangiza inshuti zawe 2 cyangwa zirenga, nabyo ni ingenzi cyane kandi ni inkomeye mu gukomeza kubaka uyu muryango mugari wacu kandi wanyu wa Hagume TV. Turabashimiye rero, tubifurije ibyiza byose bitangwa na Rurema muri iyi weekend. Amahoro y'Imana akomeze gusakara muri mwebwe kandi mukomeze kuryoherwa na weekend. Amakuru yacu rero hano kuri Hagume TV yo nakagaruka. Imana ikomeze kubarinda. Ciao ciao.